wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega na ingukugwata ugeni kiri nteto cietu cia ruthemwe na rwaire tariki 18 mweri-ini jwa 10 mwaka-ini jwa 2022 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Hamwe na nteto iria nkureterete MC Bambunge Meru batongeretwe ni speaker wao kuga batetikiria kwarirwa ni ngavana Mwanka riria akabathikira untu buria bwangaratanite mubango jwa gikaro kia ruju. Mandereba ba taxi cha mutindo kuga bateta kiri muchemano jwa ntuku ya Jumaa juria beti ni ngavana Kawira kienine gia Kinoru. Profesa Kithure Kindiki amwe na athurwa bangi bana baite bio minister kungwa mauri kiri ntuku ya ijire ya mutaratara jojo jwa kamiti ya mbunge. Harimu Ntere Chegembe kuonania ugwa bwa kurema kwa kigerio kia grade 6 na KCP kumania na mpanga ya mpara ire rumirite Ntere yu. Mwonanirie tom mathitho ntuku ya narua ni Maureen Kome na ningeto Maureen Kinya na nteto cietu chiriambiria thaiji. Nkuchanio cha utongeriani kuoneka gukujirwa kaunti ya Meru nyuma ya gikundi kia MCA kugabo bate kwenda na bate tayari kwarirwa ni ngavana Kawira Mwangaza kiri rwaria ruria areregeri kurita mbunge ukiri mambura za kumirugura ntuku ya ruju. Batongeretwe ni speaker wa mbunge wa Yubundi bariuga no Mwanka ngavana ambe akarenthi nabo betikanirie uria bakagwatanira gwitira mu Meru ngugi. Muthumuriuki katwambiririe na riboti eje. Rune rurembo ruringiaja ndene kaunti Assembly ya Meru RMC bombe bakoroto na bakuthura 39 bejete amwe amena speaker wa bunge na Ayubu Bundi na kwadi na urumwe mbwambere batiko na ngavana Meru Kawira Mwangaza eja ruju kubariria jana kurekerika ngathiti ya thirikari ati mutherere ruju inyanya ngavana Meru Kawira Mwangaza akethura kinyete ndene kaunti Assembly ya Meru kubariria na nandi bibi ni bito mibiao mbia kureka ngavana eja kubariria ya narua members ba bunge yetu ya Meru bokara ndiguru na betikaniria kwa kauli moja mitere ya ngavana ya Ngugi na yao itigwitaniria mitere yao ya Ngugi na ngavana itigwitate na bauga ngavana na rimwe na counter address speech ya Waruju na bauga batikuigwa bena inya ngavana ejabaririe ruju kwou abakoromba ngavana mantera batikudana jondene mbunge ruju bauga bakendera na churi cio cha kawaida cia mbunge na batithwa bena ngavana imakani rongo iwa ruirwa rero wa mbunge member 69 na speaker ro number 770 rwari ruru tutinde katero eto ni uwetekani ukatu wetekanirio tukuga tuti tayari kuthikiria governor wa Meru inuntu we have not established any working relationship between assembly and executive. Yes. Only the lead of majority kana tongeretie business ya thirikari na assembly ji nchuite governor for so long nkimwira members betu bakwenda kwaraniria nawe ndaringa thimu itikujukwa ndandika message itiguchokwa na teni ngagi kinya leaders bangi the deputy speaker even our speaker na nandi tukuria kenda twithira tumenyora tukwenda kuritania Ngugi na Kawira mheshimiwa Kawira governor wa Meru for the next 5 years mbereja kwa address assembly yetu ya Meru na tunengere kanya tukarendi twaranirie nawe and MCAs ibatwete kibarua batu tu leadership ekuria audience na governor na rira ronde turingite thimu cietu itikuoywa to an extent tukwaria na deputy governor awire diary ya governor a full na atombo tona anytime soon ora link ya assembly na executive majority leader
no ke akwethira majority leader tena link then to in the as MCAs tutena link so na nathikurikane kwina antu Kawira Mwangaza orotete mbama minister ba county na bangi maabisa aja nandi no monka bakurukerege county assembly ya Meru na bobo bugide bade bakurukia monka kagitagara bakaranthi na bojairi members ibakuga ibakaretie baegeria kwaria na ngavana auga akariria members after vetting ya CEC na members auga batirindi kukurukia CEC batiambite okwarania ndiguru babanga nguye county Meru wekagitate eta bojethatu bauga temanzi oba kwariria kintu kira barenda kiarirwa na inya imbecire chito one fund imbecire betikaniria ningana na urega itaitai igaitaita ngugi na batu itukuria mbere tu transacting business yo mukurukiria CECs kana ya kumuthikiria nene assembly yetu no mwanka tukarendi tumenye ura tukaritaniria ngugi nawe to establish a relationship na to establish a modus operandi ura tukaritarita ngugi nene ya thirikari iji for the next 5 years. Failure to that batu members ba Meru County Assembly tutitayari kuthikiria governor wetu no tukinyawe atikunengera members wetu heshima na nandi ni mieri iri yake nyumekuthurana nkuchana chonekana ikiambiria katika ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na county assembly ya Meru. Meru yetu ora twitite bwega na Meru tutegere ni bwega kinya ngavana akeja kubwika abu ebwira nteto ciona obugona na oburombera kaetite ebuthiragia ko twina kwithikira guku nene mono wa Meru na tukuromba bwambiria ninya gwe kuromba na abu nja twonethera nkorwe ngavana ekaringithika atige oritano ngugi wenka agaruke no ndona ndio ora tuonaga gitangu gewenka inyare wemenire no wenderete na atiumba na kuringana na MCA baba no monka ngavana akaranthi nabo nikenda bomba gwitikanĩria uraba komba kuritira Mumiru ngugi ko members bakuga mwanka aria baga karanthi gurubetikanirie mantu ya mbeca cia World Fund na members koja weshima ria ngavana enturene ciao then ubwaraga okarika bakauga bati tayari ukaraniria ndina na ngavana ni ontu ibakuwa bakinyiri manjariko mantu jau imakani rongo inya officers bangi bawe kwaraithia MCAs wetu very rude ijo tumatwigwa batwi tutitayari kumuthikiria rojo mwanka ria tugakarandi to resolve these issues na vitu kwenda batu vitu kwenda itwe treated na respect na decorum like honorable members na hatu tukari treat the other side na heshima rera rembi ndio to itukwenda okaranthi na ngavana kenda twelewa bura kuweta kenda churi bire tubukuru ni antu no tu representative bo tomenyani go bachokeria mwanga ngavana amiti na batu tweleza na bura tukaritira Mumiru ngwe no ndukwe Mumiru atwailite ture MCAs kinya batu na machinana kagwetero nandi ni kuona kethira kukethura kwina kuiganwa katika county assembly ya Meru na ngavana Kawira Mwangaza nkiripotera Weru TV Betambuthuri Muriuki. Zauja gikarika na kyo gikundi kimwe kia biashara baria betithagia na mbere biashara ya taxi Meru baugite bo batita muchemanione juria juitini gavana Kawira Mwangaza ntuku ya Jumaa kienine gia Kinoru. Muchemanio jojo juikini gavana nyuma ya nkuchanio cha kiumia kithiru aria kwari na mierekera nkurani yegie ithurano bia atongeria baba. Kiumia kithiru ne kuumirire nkuchanio gatigati ka ikundi biere bia etithia ba taxi mutindwa bamwe bakiregana na kithurano kiria ngavana Kawira Mwangaza augite kigitwe gikieru na kingi gikiandamana mwanko obisine ciawe kumuchokeria nkatho bakiuga ni bainyerikite ni wathani bukuru mama county ora weteraga koromone urabonokia bati tutwire okombone tukurombeja ruterero taxi utuite okombone bubu ituije taxi ira chieta unitwathawane antu bathatu na mama okejojo uraugire tukathura na Njuma wejo turungamire tuthurane goro ndirigirwa rito ra ko ira accused ndara kiro yoni ukandamiza antu batauni lakini note mtu kukandamiza isheria chango yero chikali wetwarekanirie mtonto no batere kuthora gisa kwa batere kuthana ngare yawe
na mtu ro batende kwithirwa ari kiamene ari mwandiko batende kwandikwa isako gukurukira mwaria wa thirikari ya Meru Hilary Mutuma ngavana na aria ari gwita mucemanio ntuku ya Jumaa kwariria nkucanio gatigati ka ikundi bibiiri. Tukwenda kwithirwa twina mucemanio jo munene jura jukethirwa na stakeholders bonde ba taxi kethira ugwo wina taxi mutindo jo jwetu ugwo kethira no ringa matatu e taxi kuma tauni gwita mugutano baraba uma mugutano bageta area mbalimbali kinya baraba ina sienta anto bau bonde itukwenda ugia bwenu itukwenda turunga mana itukwenda tukarande na gavana wetu na atengete ntuko maalum ira kabuthikira na ira babu bukauga urabo kwende ko ya Friday Juma tariki 21 ara Kinoru Stadium Daijere. Tafadhali kila mtu ejeara tumbe kudida muchamano kedro jo muchamano jo munene na nkuga oro kedro echialede muchamano jora ni governor wetu wa excellency Kawira Mwangaza. Na nande muthenya jwa ntuku ya Narua etithia bamwe ba taxi gukurukira nene bao ne baugite bo batita kiri muchamano jojo na ati kuri na mutaratara jo gwitana ndenda gwa kuna njira ira thingata gwa gwitana muchamano na pia kire mantu ja yikithurano aja turi bia matwenjeti bia simbio ya Imenti North na ochairman kana committee ithuragwo kuma gikiamene kiao utiro tumba gwita kieni na kimotwinde tweta kuthuranira no tutumite ndemo na sheria itwathaga timu ende sheria ire twathaga ya simbio nemo agito kejo kinyage simbio kwena watu tumite kibia mabietu watu chemanirie rukiri no ndubonde diro tukuwa gi social media ati kwina muchemanio tweti ne governor turaba tujatongeria basibio tutromba wana barugwa kana gwitwa na tonebo tuchemanie no tuba tu request reka twete muchemanio tukiba tukimenya undu bege muchemanio juju na tunangwata no remo na tubetu batutongeretie no tukwina sheria ira chirio chiege kithurano kana bango yetu cha ikundi kya registered na kya kijegene thirikari ne bongerete baria bari na mateta ne baije OBC iria babati gwikia mateta jao ukathwa kuri na nto bako complain mbuga batu utongerwa bwega na tiba baria na batu tu na certificate chietu ira tureteta giki amage ya simbio na list of members bau bange bo complain bo bakuthwa ne aba kwenda kuthithia na